abanye benza iGNU lento kuthiwa iganu isilwane nasazi iganu ilesilwane siku5 rand coin ibona-ke la thina si-MK sala ukuya kwi-GNU asizuya kwi-GNU sizoma ngaphandle kwe-GNU si-oppose ngoba i-GNU kuhlangene amaqembu afakwe ukhongolose kwaba i-IFP kwaba ileli qembu lelingaphathwa ngegama elingafuni ukubona umuntu omnyama kuthiwa thina-ke kumkhonto wesizwe simile kwimanifesto yethu i-People's Manifesto simile kuyona ayisivumeli ukuthi sisebenze nabantu namaqembu asibuyisele emuva ayisivumeli imanifesto yethu thina ukuthi siqamba amanga asiwaqamba amanga lana abantu njengamanje abebevotele ukhongolose abanye abevotele amaqembu ngoba bengamfuni ukhongolose bayibona sebenokhongolose futhi sebengenile ngaphansi kwe-Government of National Unity thina-ke siwumkhonto wesizwe simile la esasimi khona sithi asizungena kukhongolose asizungena kwi-GNU namanje ngeke singene singaphandle eParliament siya-oppose siyi-opposition party indaba ezimnandi futhi ma-Afrika sesi-recognize as an official opposition party manje eParliament in just 6 months umkhonto uqale uregister wasebenza wayilento eyona in just 6 months si official opposition eParliament siyazama ukubanyakazisa nani nenibone sibanyakazisa basenenkani kodwa sizobanyakazisa izinto thina ebesikampeyina nalana nakuyo yonke indawo kule lonke laseMzansi Afrika sikampeyina ngazo ngeke sesiyikhohle eyokuqala simile asijiki kulento esiyishoyo i-constitution yala eSouth Africa ifavorisha abelungu ngizocela nje ukuyichaza loo nto ngabanye abantu babengayizwa kahle ukufika kwabelungu labafika sine-culture yethu sinamasiko ethu siphila ngendlela esasiphila ngayo umhlaba ongadayiswa e-Afrika ayikho indawo e-Afrika la okudayiswa khona umhlaba ongowethu ugcinwa amakhosi bafika abelungu basidukula bafika abelungu bafaka izifo bafika bawuthatha umhlaba wethu kanye nomchebo wethu namhlanje sinamhlaba namhlanje sinamchebo namhlanje sinamfuyo bafika nomthetho wabo-ke ukuzoprotecta umhlaba wethu sebewuthathile ukuzoprotecta ama-interest abo nokuthi-ke thina basikhiphe basibeke kude sohlukane nomcebo wethu bayenza ngani-ke loo nto beza nomthetho wabo which recognize the concept of private ownership of land. In Africa, land is never sold. The land belongs to the nation. The land belongs to the African people. Awudayiswa umhlaba eAfrika. Bangena-ke belungu bazofaka ne-constitution lesiyibonayo namhlanje. Obonayo ukuthi ayibhalwanga la eAfrika. Ibhalwe eAmerica noma kwezinye indawo esingazazi zaphesheya. Bangena kabelungu bangena nomthetho wabo ukuze lo mthetho wabo uba protect ukwazi ukuthi umthetho wabo ubakhusele uma ngabe ethi umlungu seyithengile le property yakhe umthetho uzomvumela thina ke sithi akuwona wethu lo mthetho umhlaba wethu but lo mthetho akusiwona owethu umthetho wabelungu. This is why we say we want to Africanize the law. Ukuze umthetho ukhulume ebantwini abamnyama. Ukuze umthetho yabona. Ukuze umthetho iculture yethu namasiko ethu nazo zonke izinto esizenzayo singabantu abamnyama zibe khona emthethweni. The law must speak to the people but not the other way around. Abanye ke baye bathi kumina nakwi social media uhlopho wayeyijaji for 29 years engakaxoshwa
sekhuluma ngokuthi awu-Africanize umthetho ongaziyo. I started writing about umhlaba noku-Africanize and decolonizing the law. If you buka umsebenzi wami way back in 1989-85, already ngase ngiyibhala lo ngiphoshele yona lo. Ubenjani wangixosha namanje ofisa ngixoshela yona lonto ukuthi ngiyalwa ngilwela ukuthi umthetho must be Africanized. Ubenjani wangisusa ke ofisini. So othi uhlophe umafika izolo kwezomhlaba akahamba afunde abone ukuthi kudala kangiyilwela lento. Kudala kuma 80s ngekabe ijudge. Ngise uprofessor ngangifundisa ngilwela ukudecolonize iAfrica ilento iSouth African law. Mina ngangithi we are not ama-Dutch and asiwona futhi ama-Romans. Ngangisho leyo nto ngise uprofessor ngingekabi ijudge. Ngaba ijudge ngaqhubeka ngayisho lo nto. Ngisayisho-ke nanamhlanje until such time that umthetho wethu has been completely decolonized. Umthetho wethu must be a true reflection of the African people. Ube yithina, ube impilo yethu ibonakale emthethweni. Angiqali ukuyisho lonto, ngiyayisho nanamhlanje, ngoyisho nakusasa until Africa and Africans are free. Kuneyinkinga eyinaya. Thina ke sivela komakhaya komaphumulo komadundube konkandla kuba wesi kulezo ndawo ngoba khona imigwaqo esenenge ayinalo ngishitiye. Kodwa sikhokha imali, ziyabanjwa imali, sikhokha itax, siyayibuza ukuthi le mali yini ingezi ebantwini, yini ingezi eindaweni zabantu abamnyama ukuze wonke umuntu ahlale ngokuthula. Enye inkinga esinayo bakwethu awukho umsebenzi. Ayikho indawo yokuhlala. Awukho umsebenzi, abantu bakithi balambile. Isolution inye. Akubuye umhlaba uze ebantwini abamnyama. Umhlabathi into yethu bantu abamnyama. So sifuna umhlabathi wethu sizozisebenzela. Uhulumeni into ofuneka yenze kuphela. Mase singene kuhulumeni siwumkhonto, we are going to make sure ukuthi abantu are capacitated. Umuntu anganikwa nje iplazi or unika umhlaba ayibe engenaso iskill, ufuna balekelelwa abantu abangenaso iskill. Bafundiswe ukufama kahle. They must be capacitated so that people are not set up for failure. Ihamba kanjalo. Thina MK into esizoyenza, I can tell you straight away. Sifuna ukuthi sithole iplazi 1 or 2 amaplazi kahulumeni. Ambalwa nje noma sibe neplazi in each and every province. Angazi ke Western Cape ngoba sifuna nokubona kuthiwa siyizinja khona. Sibe namaplazi esizokwazi ukuwasebenzisa. Sifundise abantu bakithi ukulima, sibafundise, sibatrain. Bese sibiza futhi labantu abathanda indaba onondaba bama TV. Afika libone iplazi sithi before belinje iplazi. Kwahleli kamnandi emhlabeni wethu, abanye bano 110,000 hectares. Banomhlaba amaplazi amakhulu bakazi